sarineze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera Jangan nishobora kubona abantu ukuri rwose kuko benshi barampamagara hari abahamagara bakabuza bakambaza twabonye bakavuga amategeko yenda nimba hari undi twaba twitiranwa sinabishobora nawe nigeze mbona imara gutanga ubuhamya nabonye undi muntu nawe yashyize mu mazi yanjye akajya avuga ibyanjye ni ukuri pe niga naramubonye ushize ari hehe ariko rwose yanjye kandi akavuga mu mazina yanjye ariko atari igihe kuko isura yanjye niyanjye ntabwo byariho ibyo byabayeho akabivuga kubera ko nyine yabaga ashyiramo n'ibindi bisohoka yashyiragamo n'ibindi bitarimo bitari abantu bakavuga bagiye bampamagara ese byagenze bitegura ngo uyu muntu afate ibintu byawe ajya bivugana simuzi ubu nyine nawe niko yafashijwe n'ubu alala ariko uwo muntu nyine nta kundi imana imubabarire ariko yavuze igihe gito nimba yarabikuyeho simbizi ariko uko nagiye mbibona yabivuze bon ikosa nuko yigira wewe iyo avuga mu izina ryiwe ntiyigire wewe nico kigayitse umuntu kuvuga ubuhamya iby'ukuri akavuga uko yabyumvise voilà ukuri biraryoshye kandi kubibwira abandi nabo imana ikabafasha bagakira voilà nk'ubu utiriwe urigira ziza ukavuga ati jye numva nyaziza ibi nitwa naka ubundi jye nitwa Fabrice ukavuga ati jye Fabrice numva nyaziza ibi n'ibi mugabo ntuvuge ngo nitwa ziza bose rero iyo abantu benshi bakunda kubikora kuko no hanze najyaga kuvuga ubuhamya ubutumwa ukajyana n'umuntu cyangwa mu Rwanda ukajyana n'umuntu ejo agasigara akajya avuga bya bindi voilà nagiye mvuga voilà akaba nko kuripotinga voilà akavuga nk'unyene nk'uri aca umugani yumvanye uwundi ibyo birumvikana cyane rwose kuko natwe uko imana yangiriye ubuntu yewe njya kwemera kuvugira imana ntabwo nasomye igitabo cyonyine gusa kuko numvaga sinigeze niga ishuri nta kinyoni nta n'ikinyoni nagezemo ndetse imana yambwiraga ngo irashoboka yesu ego najya kubeshya niba mvuga ngo ntibasomye mu gitabo narabyumvise igihe Joel yari karakoze iriho ko ari Joel nuko yari pasiteri Kayitaye ingene wadushingiye nawe tubwira yuko wagize ngo asaza igihe imana yakwigisha gusoma ni ukuri rwose rero ubundi numva kenshi tuvuga ibyo dusoma mu gitabo ibyo intumwa z'imana zakoze se neza cyane yes ariko tujya tuvuga ibyabo yes kabihamiriza ariko nitwishyira mu mazina ye neza cyane ho mubyeyi Aziza mperuka kumva n'uwundi muntu muri iyo no minsi rero nariko nifashishije izo ntahe zawe kubera nariko cyane cyane nganira kuri hari umupasiteri ku ntangwa twari duse yitwa Rameki aheruka kwitaba Imana ubundi je navuga ko mu myaka nkiri muto niwe rero yari yatubwiye amateka ya Mariyamu ko ngo yahora aza hariya n'umwungere wa mbere ngira icyo gihe baza ku ntangwa ngira wari umwungere twari duse yitwa Samuel ubu amaze igihe mu kiruko cy'izabukuru ngira wari umuzi rero kubera ko nasigiye afite imyaka 22
bebe umva hazigiye haba nk'ibiribuka kuko birumvikana ntavuka birumvikana rero vuga nta kibazo nagiye kwa mukuru wanjye hamwe wari ufite mukuru wawe yararongoye i Burundi yari umumama yitwaga Josephine Mukatabana yabaga mu Bwiza ubu rero ariko mfite n'ubwo nabwo kujyana aho ngaho kuri ndahawe hari rero nagiye ari ku cyumweru ugataha ntabwo nari ni byiza rwose rero niho numva amakuru ya Mariyamu w'Ikabera ntangura gushakisha amakuru yiwe kuri YouTube kugira nyene ndayasangize n'abo bantu muri ayo magroupe nakubwiye niho rero urumva naca mbonamo mu rukurikirane rw'abavuga amakuru ya Mariyamu nkubonamo rero hariho n'undi mupapa meruka kumva nawene ngo yamaranye nawe imyaka buriya ni 36 nawe niteze kuzokorana nawe ikiganiro nawe n'umukongomani ariko narumvise abarundi bamuzi nuko nibagiye kubaza izina rye aha harigenda ariko bwiye wari kuca urimenya ko wabayeyo rero nagiyeyo inshuro 3 iyo bwa mbere ari we unyohereje kujyayo nahuriye nawe ahantu Gihundwe nagiye kugirayo ijoro aho ahantu hitwa ku W'Intembo ndyamye ijoro mbona aje n'abantu 3 mu nzozi bafite amababa nta mababa namubonanye yari hagati yabo bururukira ku muryango barangije barinjira uranzi yaje yicara ku ntebe yasheze bari bampaye nawe nashyizeho imyenda arambaza ngo uranzi ndakuzi kandi ni ukuri nari ntaramubona nibwo bwari ubwa mbere mubona arambwira ngo ndinde ndamubwira ngo witwa Marura Mariyamu yegome arambwira ngo wa mukobwa we mwene data wagiriye ubuntu bugeretse ku bundi yes ngo yanganiriye rero byinshi arambwira ngo tuvuye mu Gitembe kandi tuvuye mu ihuduma y'iwacu mu Gitembe mu misozi y'iwacu ruguru arambwira ngo none mbonye uzana n'abantu babiri bafite amababa ariko wowe nawe nakubonanye arambwira ngo iyo ni ibitangaza by'Uwiteka Imana kandi nuguma ukizera ugakunda Imana ukayizera ukayiringira ibi nawe Imana izabigukorera ibyo byose yabikubwira ari mu nzozi abo hari mu nzozi ubibona miyerekwa nyine cyane rwose arambwira rero uzaze kudusura haleluya wacu Kabera ndamubwira ntabwo ndamubwira ntabwo nzajya Kabera arambwira ngo uzaza gusura ntabwo nzagenda ntabwo nzaza nuko ubwo arategeka ubwo rero yaragiye yambwiye byinshi nagize inyota yo gutaha kumbwira ko uyu muntu agenda ataha numva ngeze mu rugo numva ko numva nshatse kuryayo rero uko nyine narose niko byagenze musanze narahageze urabona hariya iwacu haretse hasi umushyashya baravuga ngo abanyamushyashya ntibajya kwa Mariyamu ngo kubera iki reperezida wacu ngo mvuga ngo ni igikoko okay namba muto
cyenda byibuka yuko mwabivuze yari yaramupinze amuvuga ko amakuru mabi nyine ngo ni Mayimuna nuko rero ngo nta wajyaga ngo babonane nagezeyo umugore witwa kwinjiramo aranga ngo ntabwo n'ikugira yagerageza yakisobanura uwo ari we ntacuka arabyanga ngo nta munyamushashi ubonana na Mariyamu aho twari tuzajya ku murongo w'abantu b'injira ndavuga ngo ni kuri Imana akaba we wampamagaye akaba we wampamagaye uri mu ijuru ndabonana na Mariyamu ndavuga ko utari nabaho rero ugeze ku muryango uwo rusa arambwira ngo mama wowe ntabwo ubinjira ngo abanyamushese babonana na Mariyamu ndaceceka abahungu ba Mariyamu mariko byumva mariko ubwo n'uyu ari mu Rwanda hariho uri mu kuyobozi zabukuru ari mu Rwanda niwe nyine yego mvara niwe ndafite ikiganiro ciwe yego baravuga bavugira uwo nyina wabo baramubwira ngo mama ngo azizana aho bamenyeye simpazi ni ukuri pe ntabwo aho bamenyeye nari mparaye rimwe baramubwira ngo mama natabonana n'Aziza ngo ntabwo twemera ko ari Imana uko nyine ntabwo twemera ko ari Imana akorera uwo mwanya sinzi ko nimba nyina yaratumvise ndamubwira ngo Rusi Aziza mwene data yike haleluya uvuze ngo kamwene data yinjire ntukajya urugi rwo kubakingira ngo ngahinjira ngo wagiriwe ubuntu ngo ngahinjira ngo uri umunyamugisha ya mbe Rusi yari nk'ujejwe protokole ntiyari umwana wiwe yari ujejwe protokole uwo Rusi ni murumuna we yaraze ngo akurikira ubwa gatatu okay nje ndabyibuka ariko gitaza papa twinjiyemo hamwe n'abazungu twahashikiye rimwe n'abazungu n'abanyarwanda ba hano mu Rwanda n'abari cyangwa zisi ariko bose uko twari abantu 150 nta n'umwe wavuze Mariyamu uko angana yeka yaratubajije ngo ubona angana gute abantu bakavuga ati ndabona uvuga kakanda ndakabona ati ndabona uri nk'akana k'imyaka nka 13 cyangwa ndakavuga ati ndabona uko nyine ariko bakoma mubona nyine naratagaye kweli haleluya abantu ntabwo uzasaza ni ukuri uzahinduka tuzakora tuzi abandi kuko namaze y'iminsi 3 ariko sinabonye bwira ngo buke nabonye bucyango bwire nabonye cyose ahora haka iyo ni ukweli uvuze mu ijuru cyangwa uvuze kwa Maria uvuze mu ijuru uvuze mu ijuru yes okay ariko mama mukiri ngaho mbabaza akabazo kamwe bajya abazungu baje iwe yababwira mu rurimi rw'iwabo cyangwa hari interprete basobanurira y'abazi ururimi rwabo akabahuza n'ururimi mama Mariyamu yabari karavuga ahubwo ngiye byarantangaje ukuri numva avuga Ikinyarwanda numva yewe rero kubera ko Shirisoni nicaye imbere ye aharyamye ku buriri njye nicaye imbere ye
ariko abandi bari bicaye kure nka kwa kundi nyine ko mu rusengero abo bicara ku ntebe. Yes. Rero icyo ntibuka kandi ntabonye nimba hari umuntu wavugaga imvugo y'abazungu wagiye kwicara iruhande rwabo, ariko aho yicaye nawe iruhande rwe, imbere ye iruhande hari umugabo witwa Kashaje Yohani bakoranaga, nigeze numva asobanura imvugo ye. Yeka ariko abazungu bararize abavuza amazina yabo y'ubwana avuka umunsi wo gusohoka bakamwita amazina, niyo mazina yaduhamagaraga iyo tuvugagamo. icyo utibuka neza n'uburyo barose message ko bo bahawe ubushobozi bwo gutahura ururimi Mariyamu avuga, cyangwa ko ari Mariyamu yo bahawe ubushobozi bwo kubabwira mu rurimi rwabo bumva. Nta rundi rurimi yavuze ntakuvuga mu bazungu bararize baraza baravuga ngo amoko yose Imana ibabamo. Yo ni ukuri yamenye uko umuntu yavuze n'uko umuntu abayeho n'uko umuntu ariho uwo munsi. mbe none mubyeyi mwiza, icyo gihe wowe wagendayo ubwa mbere na mbere hoba hari nko mu mwaka uyuhe? Ntabwo wibuka, ariko ugereranya ngira hoba hari nko mu 80, hoba hari nko mu 20. Reka dufate wewe ubu maze imyaka 60 ningahe? 7 kandi nasaze Mariyamu maze imyaka 9 atarya atanywa adatekana atamesa atagari. Ni ukuri ndumva narabyumvise nyine naratangaye ibitangaza by'Imana. kandi nagiyeyo umwana nari mfite umwana wa kabiri, umwana wa gatatu yari afite imyaka 2. Umwana agira gatatu kandi ubu afite 40 hafi n'ingahe? Ubu afite 40 n'ingahe? 45. Ni ukuvuga icyo gihe mwagenda yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 2. Ni ukuvuga hari nko 80 ku kadomo. Nicyo gihe mushobora ko iryo ryari rya mbere nariko ndakoresha calculatrice nciye mbibona. Icyo gihe ryari rya mbere mwagendayo. Ariko mubyeyi, Imana izomfashe bine byayihimbara ntuzove mu mubiri tutabonanye. Bon, ndiko ndavyifuza, hari abantu benshi bifuza ko twabonana mu Rwanda. Ubwa mbere narateganya yuko mu kuvino noca muri Uganda hariho bake twabonana, ariko benshi abo nifuza ko twabonana bari mu Rwanda. Ariko hari uwundi muntu witwa Nyirahabimana Justine, muramuzi? Justine none yaje kutubwiriza natwe. Ndiko hari amakuru yoba yaritavye Imana muri 2021 nibyo? Ko numva abantu bavuga ariko ntabwo naravye ku nimero yiwe kuri WhatsApp naciye mbona ifoto iri kuri profile yanditse ko yapfuye nyine. Mu Burundi tuvuga ngo urupfu ntirubesherwa, nibaza ko ari uko nyine, kwari kugira numve ko namuzi gusa.
yari hano iwacu ahamaranye yapfuye akiri muto ku bisanzwe wewe yarakiri na muto cyane. Nuko rero icyo gihe rero mwarageze kwa Mariyamu none muri rusange bumva bamwe babona umengo nagakoba k'imyaka 12 bandi bakavuga ngo umenga byasa n'ubyaye nka gatatu, ariko muri rusange nta muntu yashobora kubona nta sura yahoraho yiwe abantu bavuga ati uwo mama n'umumama akuze nyine, kuko narumvise nka Rusi yamukurikira ubugira gatatu, narumvise ko mwabivuze muri ijya video yuko Rusi yaboneka ko ashaje nyine, ariko nyine ngo Mariyamu akaboneka ari umuntu akiri muto cyane. Nta sura yiwe mu buryo buhoraho yashobora kugaragaramwo atari mu mwuka. Kuri abantu twari kumwe 150 nta n'umwe wavuze ko Mariyamu ari reka, nta n'umwe ko mukuri, kandi njye wari wicaye imbere ye nabonye ari nk'umukobwa ubyaye gatatu. Niko namubonye njye ndabona uri nk'umukobwa ubyaye gatatu. Niwe wambwiye rero urebe igitangaza, nicyo gituma kwa data ntabwo uzasaza, tuzahora turi bato. Tureba nawe uyu Rusi ikintu bwa gatatu, kandi yari umukesi, yari umukesi. Tubwiraga ko hano abantu cyangwa ngo ariho afite umwana, basangaga yicaye ku buriri afite umwana. Bamubaza ngo rero wagakobwa we ngo watubwiraho Mariyamu. Ariko ni igitangaza bagaseka byarasika nyine, ariko aratera inkuru nawe agatwenga nyine cyane rwose cyane. Ariko umukwe yayiteraga arira, yayiteraga agaseka akavuga arira, nuko niko kwe. Mubyeyi ndanezerewe kweri no kuganira nawe, ariko urakabaho urakaramba naho isi itaryoshye cyane nk'ijuru, ariko iyo utakaramba ntitwovuganye nk'uko uzi nyine nishimye. Ni ukuri Imana irakoze cyane. nanjye nkubajije mbaza rwose nkubajije cyane ngo yakongereye iki ku bisanzwe intahe yanyu icya mbere cyoco kuva amenyanye na Kristo namenye ko mu isi atari wacu. Intahe yanyu yongeye kunkundisha ijuru ukundi gusha, yaranyongeye urukundo nkunda umwami. Ariko hari ikindi kintu novuga yanyigishije. Imana numvise ingene ifite urukundo rw'ikirenga. Hari undi muntu dufite mu Burundi Imana yakunze gutuma akaguma agomba kuyigabira, ikamugira kuriya, ikamugwaza ingwara akayigabira. Ubaheruka kwitahira yagiye mu ijuru, ariko kandi yagize amasozera meza nawe mu nyuma yaduhaye intahe nyinshi nyene. None rero ndibuka ko namwe yagumye igomba kubatuma ati genda ubwira abantu ko umuriro ikuzimu habaho, ukabanza kwanka ngo nzovuga ataho nabonye. Yakubwira ati genda uvuga ijuru, ntajyo nzovuga atajyo nabo. Numva ukuntu nyene wagomba kumera nk'ugira amanyama, ariko Imana ntikureke, ikaguma ikwiyegereza kandi ikakorana nawe kugeza amagingaya. Ingene Imana isa urukundo rudashira, ingene Imana ikunda abantu bayo, umuntu yemera nk'uwo umenga yigamburukiye bya cane canke akabikwegamo ibirenge, ingene igume mukunda. Suko ntashaka kuyigamburukira mu mibereho yanje, nifuza kutirwa ndanyurana nayo mu kintu cyari cyo cyose,
ariko nabyo inayanyu muri rusange yarankundishije urukundi gusha ariko kandi yaranyeretse n'ukuntu Imana ikundana igira ikigongo cyinshi. Umuswahili yararimbye ngo Yesu niwe wenyine ngo nawapenda mwisho wa upendo na nyinyi mpate kupendana. Asiyempenda ndugu yake kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Imana yatukunduru gereza y'urukundo. Nyuma y'urukundo Imana yatukunze nta rundi rufata. Inyuma y'urukundo Imana yadukunze nta rundi ruhari. Nta rundi ruhari n'ukuri. Haleluya. Nivyo nta bisobanura ngo nta rukundo goza rusumba ubwo Imana yadukunze. Ntabwo ntanajya umuntu ntakakubeshe umuntu ntakakubeshe ngo arakugira neza ngo arakurusha nta uruta urw'Imana yadukunze. Imana yadukunze mu buryo Imana yari ifite ubushobozi yaremye isi n'ijuru ijambo ryayo irangije igiye kurema umuntu iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Imana irema bundi busha yakoresheje amaboko ikoresha umwuka wayo umuntu arahumeka aravuga aravuga agenda arakora. Umuntu ntiyakunda Imana yamukunze. Urumva nawe igitangaza ni ukuri Imana yari ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo utabeho ukundi neza cyane ariko ntiyabikora ikoresha amaboko yayo ikoresha ubuzima bwayo turimo ari we muntu muzima Imana yashyize muri twe. Buriya Imana igusobanuriye neza umubiri twambaye ni ikintu Imana yashyizeho kugira ngo gikingirize ubwiza bw'Imana kuko biragenda mu mugaragaro. Ubwiza bw'Imana ntibwagaragarira amaso y'abantu ahubwo ubwiza bw'Imana bugaragarira Imana. Imana igusobanuriye wareba muri wowe harimo umuntu uvuga nk'umuzima. ni ukuri ariko tukiganira mubyeyi mwiza tukiganira haraka uva mu mubiri tukiganira mubyeyi hari ikibazo nibutse mu biganiro byagiye bitangwa bakavuga kuri Mariyamu hari abamwise Kinyamarura Mariyamu Domitira. Abandi nabo bakavuga ati nyabona ibyo Domitira ntaririmwo Domitira ahubwo ati baribeshe hari uwundi Domitira nyene w'umuvugabutumwa w'Ikongo ati siwe. Izina rya Domitira canke Domitiriya ririko ku mazina ya Mariyamu? Habe na gato. Ni Kinyamarura Mariyamu gusa bikagarukira aho ngaho. Yego Domitira ari ukwe. Domitira ari muri Canada. Domitira ni umuntu yari umugatolika asenga ukunda Imana ashaka Imana. Imana ikamubwira ngo nabatizwe ubwatagisa byanga. Imana ikamubwira ngo nabatizwe akadutanga. Nawe uramuzi? Imana yamuhaniye ndamuzi cyane. Ni umunyamurenge nawe? Okay. Tuga ku ijambo ingene nawe byagenze. Nawe no ukora ari hanze kubera abantu bakunda ari hanze habaga Imana igenda n'amakuru ko navuga abantu bafunze Imana bashaka rero bagaturika bashatse Imana bakunze Imana. Nari mfite na data kuko wakundaga Imana cyane yari umupadiri nawe washakaga Imana cyane nawe Imana iramujyana Imana ashaka ko abandi bapadiri kandi ari umupadiri nukuri rero nawe yagiye gusenga bakajya gusenga bagafata ibihe bagasenga Imana ikababwira ngo nibabatizwe ubwa kabiri babatizwe mu mazi menshi bakanga igihe kiragera rero abandi bamwe baremera barabatizwa ariko
ariko ndo kiraranga Imana iramubwira ngo rero ngiye uko ndabishaka ntabwo ari wowe bicaye ngo Mariyamu rero Domitira rero ngo umunsi umwe ngo ariho agenda ari mu rugo ngo ubura irapasuka ubura burisuka abantu abavuzi induru bati Domitira arapfuye ni mutabara abantu rero baraje abagabo baraza bagira ingobyi ariko bafashe babusubizamo ngo kumbira n'igitenge baramujyana bamujyanye kwa muganga yo basanga yaremeye abatizwa mu mazi menshi Imana yuzura umunsi Imana iramukoresha mu myaka hariya ibikondo bahuriye ku ngabo yaje kwigisha yavuye muri Amerika uzi ko yaje n'iwacu Murambya mu Burundi aho bita Ubusekera naho yarigeze kuza umengo ni za 2013 naramwumvise je nari kwishura ariko narumvise ko yahaje naramwumvise kweri naramwumvise kandi nawe intahe ziwe numvise ari intahe ziryoshe cyane ariko se mbe umengo nawe yarabaye mu bikira muri Katolika nibyo simbyibuka neza nabo ngo bavugishe ndashaka ko Imana nabo baganiriza bageraga ngo bagire babateze mu mazi okay yari asanzwe ari mu bikira cyangwa yari mu Kristo asanzwe yo muri Katolika okay Imana nishimwe kabisa cyane hariya hanze navuze papa Imana yagendaga n'amaguru no kuri mbe none mwebwe distance yabatanduka yari hagati yawe no kwa Mariyamu yangana gute aho wewe waba no kwa Mariyamu mwashobora kuhagenda umwanya uganutse umunsi wose ariko bajyaga tuva iwacu tukarara ibuzira tukava ibuzira tukagenda tukageragayo nimugoroba nta nijoro nibyo ubu rero mwebwe mwambwiye ko mufite imyaka 65 ubu abana banyu bose baramaze kubaka izabo yewe abana banjye ba mbere barabishe mu ntambara babiciye i Kongo ariko uwa mbere yapfuye afite 2 n'igice wamwishe n'indwara gusa yamukiye abandi bagiye ntambara nyine kuko nta ntambara yari yabaye gusa nyine nuko bavuze ko abavuye mu Rwanda bishe voilà ni nabyo nuko nyine atarike tubijejwe nabyo ni nk'ihonya bwoko nyine urumva bo kwari kubica ni atari intambara bwari ubwicanyi mu ijambo rimwe yasigamye amuze n'abandi batoya nyuma ntabwo arashaka hashatse 2 kubura uburyo ariko baba barashatse n'abahungu urumva n'abahungu babiri
muri rusange ubu abana bose usigaranye ubu ni bangahe abana bose abashatse n'abatarashaka abahungu ni abo ku icumi batanu bose abatarashaka ni bangahe abatarashaka ni babiri nta bose abo nta bumaze kweshya b'abadamu mubo basigaranye nta bakobwa barimo nta bakobwa benshi n'abakobwa batatu gusa nasigaranye agakobwa kamwe kandi gafite abana babiri yego ndibutse mu kiganiro Joel igihe yazangaho mu rugo nciye nibuka yuko yakoresheje ikiganiro hari ibyo bavuze nabo nciye nibuka yuko harimo abakobwa nabo baramaze gushaka bose ubu bakunze Imana nyine bariko baca mu makanda yawe urabona ko bakunze Imana nubwo kumbure reka mvuge ngo nubwo boyikunda umuntu ntayikunda uko bikwiriye kuko yo rwa rukundo nyine mwavuga ariko baragerageza gukunda Imana nyine bagerageza ko buriya umwana wavuye mu mwana agatekeranya Imana ashobora yibona akikorera uko ashaka hari igihe abifata nk'ibisanzwe niko baragenda bakagira Imana ikabagarura ariko barayikunda ni ukuri kugira ngo baragerageza bayibwe yabo cyane ntabwo bikunda kandi ariko bababwiye amateka iwabo babona ari igitangaza ariko ntabwo yabona ubu mwebwe aho musengera muhagenda urugendo rungana gute ni hafi cyane hari metero nyinshi ubanza hari muri korale muri mu rusengero mukora iki yewe ndi umudiyakoni okay mbyibuka ko mwabivuze nyine ko muri abadiyakoni nyine ubu muvuga butumwa w'agahato ariko nk'ubu nyine babahaye nk'umwanya mu rusengero murashobora kumara umwanya murashobora kumara isaha muhagaze muri ko muravuga nta kibazo imyaka ntirabagezaho mudoshobora kuvuga umwanya ungana nk'isaha muhagaze niyo bamwe tubiri nakaza nkavuga ndumva nyine biciye bintera ibyizigiro ko nimba uhoraho akibateretse ngira nzosanga mukiri bazima ko nanjye sinzi igihe nzozira ariko ndabyifuza pe nta muntu n'umwe atogira amatsiko yo kubona ibyiza cyangwa kuganira n'umuntu nkawe rero iyo mu mubiri uri mu mubiri uhagarara umwanya ndetse no kugaragara ntabwo binyumvira kubera ko kurwara amaguru ariko uvuga Imana uvuga Imana ntagarara bugacira mpagaze n'uvuga Imana bwaca gukira n'uvuga Imana Imana nishime kabisa ubu nk'udukorwa two mu rugo hari utwo mushobora gukora udukorwa dusanzwe murashobora kudukora nta kibazo indwara y'umubiri waba urayifu ntacyo nimarira ntacyo nkora ni ukubera kurwara ariko ntabwo ari ukubera gusaza yanjye bafite imyaka 40 baraho barakora nta kibazo ariko giye kubera ko nahuye n'ingorane z'uburwayi satani nageze mu Rwanda aransaba cyane nokore kandi umubiri wanjye wayo nawe mbona ngenda ubona nicaye ubona ari umukecuru ariko mbere mu mubiri ko n'amagufa nta mucyo shetani uhoraho amuhane kabisa hari akazi ke nta kibazo nakora yaraneshejwe
hajya mwavuze ngo aho musengera ubu hitwa gute? nsengera muri ADPR. Urusengero herereye ahitwa gute? ni Kibungo mu karere ka Kibuye, umurenge wa Nasho, umudugudu wa Murimbi. Umuntu iyo afatiye nk'imodoka i Kigali ariha amafaranga y'u Rwanda angana gute kugira ashike iwanyu? Makeya cyane, n'ibihumbi 2 nyine cyangwa 5. Yita cyane. Iyo ugeze ubu Kigali mu bihumbi 2 wagera ahantu uvuga ko Kabarondo. Yes. Kibungo Kabarondo. Kabarondo ugasubira ugatanga ibindi 2 bikakugeza no mu rugo iwanyu. Okay. Nuko kwera Imana ibahezagire. Yasha sinzi ko hari ikindi kibazo mumbaza na mwari rya mbere, ariko ndabashimiye cyane vraiment. Sinarinzi ko mwandondeye, ndabashimiye gose n'ukuri. Mufise ishaka ryinshi, ahubwo ninarengeye n'igi wanje, ahubwo n'igitangaza. No kubura gusa ubushobozi. Ariko mufite. Kubera bana nabwira amahanga ntagenda hose, kuri nkambiriza Imana yakoze. Kweli. Banagenda hose. Hano mu Rwanda abantu baharaye kwigisha, kandi si mu Rwanda honyine n'abari kuva mu mahanga. Ndi kumva akazavuga ngo musenga Imana igiye kubaha ibitangaza, bakabwira abantu ibitangaza bizabakorera muri iyi si. Ariko byose ko Imana yampamagaye imbwira abantu kwitana kugira ngo bazabone ubugingo, kandi ubutazihana niyo yakora bimeze gute ntabwo byashoboka. Nukuri kugira abantu ibyaha ubundi nibamara kwihana ibyaha senga Imana y'ubushobozi, kuko yambwira abantu ngo ntawigeze gukorera Imana kubera gukunda Imana, kubera kwihana, kumva nkunda Imana, kumva sawa. Rero nuko Imana y'ijuru yimaze kugeramo wayemeye, kima mu mutima wawe byose ubona ari iby'Imana. Roho yako, mwili wako, mafugo yako, mali yako, vitu vyote zimtumikie Bwana. Nukuri iyo yemereye rero ibyo byose bikubaho, iragukunda. Nukuri inezererwa ikavuga ngo nanjye nginezera. Nukuri. Mu Burundi dukunda kuvuga ngo nta wayikoreye ngo yikorere amaboko. Yego. Mu Rwanda nyuranye n'abandi bavuga butumwa, kuko by'ukuri koko barahari benshi kandi bavuga Imana pe. Tangaza nienda yakoreye ibitangaza ku mutuzo yankoreye, kenshi abantu babwira abantu gusenga Imana cyangwa se kwizera Imana ikora ibitangaza. Bon. Yewe kwira Imana kugira abantu kandi byaha. Nanjye hari abavuga butumwa, reka tubite muri iyi mvugo ya kino gihe yuko bagezweho. Hari abavuga butumwa ubu ukunda kubona ku ma YouTube cyangwa yandi ma social media, ariko jewe ubwanjye nto kubahuka gutanga intahe zabo, naho zo bari ntahe. Uzi impamvu hari umuntu naho yotanga intahe imeze nk'iy'ukuri, kuko nk'ubu jewe ari umuntu akeneye kwihana, nakubwiye arandondera nkaca ndamurongora ku bakozi b'Imana, agatunganya arukwatura uku. Donc hari umuntu rero sasa akubwira ati mpazi nimero za naka ujya nyene yatanze ijya ntahe, ukazisanga ni umuntu umaze kumugenzura ukumva yuko avuga ubutumwa bufuye, naho rimwe yo yarigeze kuvuga intahe nzima, kumbura ukabona ati ejo nihagira intama igomba Kristo, uyu muntu ninamuha nimero ko maze kubona ibintu byiwe bibi, azoyizimiza ntazoyirongora yijana mu ijuru. Hari abantu naje ubu intahe zabo naho zoba ari intahe zivuga ibyiza, bitumwe nuko ibindi mu nyuma usanga baracanze ubutumwa, ntacyo bako gutanga intahe zabo.
ibintu byaracanganye nyine mubibona mwebwe kundusha kubera muzi n'ibya kera ibintu bigeze ahandi hantu kubera Imana idufashe twebwe ariko baruka kino gihe ko nukuri niko niba senga Imana nyibwira ngo Imana itabare urwaruka cyangwa se abantu bose bihana bya none ko abantu bariho barihana bihanira kugira ngo babone umutungo bihanira kugira ngo babone amafaranga babone amazu meza babone amamodoka babone ibintu byinshi n'abantu bake bihanira kugira ngo bareke ibyaha bataje mu ijuru kwanza abantu bazi ko kubana n'Imana kubagirira neza no kubaha ibyo bakabaho ariko iyo nibutse ijambo ry'Imana Imana yo mu ijuru Dawudi agiye gupfa abwira umwana we Salomo aramubwira rero we nari narasezeranye n'Imana ko nzayubakira ariko kubera ko amaboko yanjye yamenye amaso ntabwo nakubakira Imana ko mwana wanjye ndawubaha Imana kandi Imana uyikoresha kandi umuntu wese uzeze ababaye mwana wawe uzafasha ikene fashe abatishoboye ibintu nk'ibyo arangije kuko kiragera arubaka amaze kubaka ajya mu rusengero ntiyabwiye Imana ngo Mana rero gukora nandi neza ahubwo yabwiye Imana ngo Mana umuntu wese uzaza ababaye uzamutabara neza cyane cyane umugaburire umufashe ibintu nk'ibyo Imana iraneze kweli urumva Imana yanezereza arangije Imana iramubaza ngo wowe usabye ibyo wowe yavuze ngo ahubwo yaravuze ngo ubwenge kuko abo nyobora bandusha ubukuru bandusha n'ubwenge ndasaba ngo ubwenge bwo kubayobora Imana yo mu ijuru iragirira Imana iranezerwa ko nta kindi kintu akeneye uretse ubugingo Imana ngo amuhaye ubutunzi ntawe urigera butunga nta n'uzabutunga ijambo ry'Imana rimwe Imana rero tukagira imitima yacu Imana itugira neza ni ukuri kandi izaduha ubugingo buhora ni ukuri ewe ntize kubesha kweri izobuduha kabisa izabuduha kandi burahari papa burahari imana riryoshye bivuze numva naguruka nuko nta mababa afite ni ukuri vema nuko amakuru y'ijuru kubajyayo abwirizwa kubanezera nyine reka umuntu atamunezereye neza ko tuba ariko ajyayo nyine kubera kuryoherwa ngeze mbere damu ndamubaza ese bwari ubwa kabiri nsubiyeyo ndamubaza ariko ijuru nabonye ayiwe ahita ntanga kuko nari ngiye kumubwira ati ijuru ry'Imana ati ijuru risa n'Imana n'Imana isa n'ijuru ryayo haleluya ego kabisa nukuri Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi bakomeze cyane no kudusengera Imana ikabikora Mose amaze gusaza ngo iyo yajyaga ku rugamba basigaye bamufata amaboko niko kwezi hari umuntu mu Burundi yambwiye yuko yaganiriye n'uwo mupapa nababwira yabana na Mariyamu ngo imyaka 36 buriya rero yambwiye yuko ngo bafite igroupe ngo yabahoze y'abantu babanye na Mariyamu hiyo mu Rwanda murayifise hari abantu mwabanye kwa Mariyamu uhora ubona cyangwa hari groupe mufise muvuga ati musurane cyangwa muhurire hamwe musenge cyangwa hari kibahuza yewe ndi byabo ariko umwaka bahuriye mu rusengero rw'Itarama ariko
iyi gurupe irahari ahantu hitwa Igitarama. Mariyamu yapfiriye ajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo benshi niho bari. Niyo gurupe bita Abera niyo ikorera Igitarama niyo nyine. Abera bateranira Igitarama. Muri rusange abantu benshi bagendanye na Mariyamu ubu niho babarizwa. niho bari benshi abakobwa barabagabo benshi niho bari. Nabonye nyine hari ngo n'abase kurongorwa ngo harimo na bamwe banse no kurongorwa ubu bariko baraba abatamakazi nyene mu Burundi tuvuga ngo abatamakazi mengo mu Rwanda no bisabavuga ngo abakecuru. arabona igihe bantu utakaza kuvuga nyine ni abakecuru burundu. Ni ukuri nyine hariho abo wasanze icyo gihe bakuruta ariko batigeze barongorwa n'ubu ngubu ariko n'ubu barahari bakora inama benshi. None akabazo kamwe k'amatsiko hariya ikabera aho Mariyamu yahoze neza na neza mbere dushake turihite aho yaba ku nzu yiwe nta masigarira hasigaye mu makuru muronka nta bahasigaye uko hariho groupe Abera cyangwa uko Bujumbura numvise hariho abo baragendanye na Mariyamu numvise hariya nyene ikabera nyene ahantu bahoze nta groupe harabo babiye bagisenga bimeze bite? nasubiye muri Kongo inshuro 3. Sinigeze numva ko hari abandi basubiyeyo kujya basenga kubera ko bari hagati mu bwoko bwitwa Ababembe bari bazirana n'Abanyamulenge. Ntabwo rero nigeze ko hari abandi bantu babayeyo kuko kwa Mariyamu bavuyeyo nabi. Ntarabe biciye kwari Akidwani Mukamanyura nanjye mfayo bazana bangejeje Akidwani bambwira ngo dore amaraso yambe wanyu Mariyamu n'abana be. Abo nigeze numva ko ari kirekare ngo barasuye gusenga aho tuziriyo aho mviriyeyo kuko hashize nk'imyaka avuyeyo muri uribuka umwaka wabaviriyeyo i Kongo? Wavuyeyo ryari? navuyeyo umwaka nyuma muri 9/7 mu kwezi kwa 10 nakumva. Wavuye mu 97? Icyo gihe jewe nari mfite imyaka 7. Naho ubo mu kwezi kwa 11 n'ibyo nari mfite imyaka 7 n'ibyo. Kirindwi. Imyaka 7 niyo nari mfite. Sabwe? Uracyari umusore? Ndacyari umusore. Urashaka? Urasi ndashaka. Abakitwa tuvuga ngo ni igihe kitaragera urazi ko ariko twivugisha nyene tukigira abanyamwuka cyane. Ariko nyene nuko yumva naho umuntu ababona impamvu zimwe twese dukunda ko yatuvuga ngo ni Imana nyene ngo yabishatse uko. Ariko sinzi ngira ni mu minsi ariko ntabyo nditegurira bya cyane ariko nuko nyene bimeze.
ariko uhoraho nyine niwe turi imbere. ibihe byacu biriho biratambuka mugire vuba mushake yewe bana gushaka kubera kubura ubushobozi ariko babifite babana barashatse kandi bavutse nyuma y'iyo myaka. ubu ngubu baraje amashuri cyangwa bayakiriye hagati cyangwa baracyari ku ishuri? ntabwo nta bushobozi byose byarabuze barangije amasegonderi tu ubundi baraho gutya bafite uturaka tubayabaye cyangwa n'utwo turaka ntatwo bafite. sinzi imvugo y'ikiraka yuko hari mu Rwanda ibaho. aha ni raka nyine niko bavuga ariko ntacyo bafitemo ntacyo bafite. bahigiye segonderi ryari? uwa nyuma amaze imyaka 3 ariko urumva ntararengerana gukora mariage aracyari muto. oya nyine ni batoya se nkufite 25 urumva batari abasaza. oya ntasa abasaza. jewe nanjye namaze kaminuza muri ubu ndakwiza imyaka 7 imaze kaminuza. mfite imyaka 33 urumva nyine oya nibarinde bon ariko ndabipfurije umugisha Imana ibagirire neza ariko nyene urumva nyene ariko bo barabishatse babuze uburyo babuze ubushobozi ariko wowe urabufite ariko waje kubikora nyine muri ubushake bwawe. bon ariko ntacyo ariko Imana yo mwijuru izobane nabo. Imana yo mwijuru kandi buriya sinzi uraho yavuze ngo iratebya ntiherana. burya Imana Joel niwe ariko arakora ibiganiro akunda kuvuga ngo Imana ngo ntikiranirwa ngo yibagire imirimo y'abera. irateba ariko irishobora guteba ariko ntabwo iherana. ni ukuri rwose ntiyibagirwa kandi bakunda gukorera Imana cyane Imana yabagiriye neza ariko nyine tambikamo bakaburirwa bakaba baraho turashima Imana yose. jewe mbona hariho abantu na ndusha amashuri babayeho neza kundusha. harabona atanze guheza amashuri babayeho neza kundusha. no kuvuga Imana irahezagira umuntu atacifatiye ko ngo nuko umuntu yize canke atayize ntabwo Imana izobura kubagirira neza nuko bogumana n'Imana gusa bakarindira igihe cyabo. cyane rwose mujye mubasengera Imana muri no kuri Imana ibagirire neza kandi uhoraho uko azogenda bimpazi sinzoreka kubasengera. ubundi burya iyo umuntu asengeye abandi burya aba yiteje imbere nawe ubwiwe kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo ingero umuntu agireramwe abandi nawe niyo azogererwamwo. urumva rero abantu utabageremo ingero nziza bisobanura ko nawe iyawe itazoba nziza. kudasengera abandi no kwihemukira burya bon hari igihe bihora binshikira ndavyibuka naho ntobivuga ngo ni iminsi yose none meze nk'uwirase ariko hari igihe nyene numva ntanguye gusenga nkasanga nasengeye abandi ntisengeye niba ntanguye kwibaza ati kubera iki byanje ntabivuze ariko nkaca numva iryo jambo rirabimbiye ati ingero ugereramwe abandi niyo nawe uzogererwamo kandi uvomera uruzabibu rw'abandi n'ubwo ruzovomererwa. nimba abantu basabiye akazi nawe akiwawe Imana ntizoreka kugwa. niba basabiye umugisha nawe Imana izoguha umugisha. donc nuko iyo umuntu adasengera abandi ubwiwe niwe ariko arihemukira. kuri ko nabayeho nsenga Imana yari yarangiritse gusengera abantu bose ku isi nuko nkasenga gutyo ariko Imana yangiriye neza nabwo n'ibibi ariko Yesu araturinda ni ukuri abigeze ari neza na gatoya n'ubu abantu bagatanga ubuhamya birabatangaza.
nukuri Imana nyine mu Rwanda niho nabi kandi narakoreye uko bishoboka kandi ntarase nishiraho jewe ijambo nabwiraga Imana ngo Mana yo mu ijuru icyo ngusaba ni ubugingo ndasaba kuzama ubugingo nicyo nakigeraga kandi Imana yo mu ijuru abyemera ikabyumva nukuri Imana mama Imana ntizohera n'amasengesho y'abera nukuri ntawuzi Imana mu biro byayo nimba nyene ifise ibiro nimba atavyigira ntavyo nzi aho yiyicariye igituma ikirindirije abo bana canke je igituma nyene nanje bimeze uko bimeze ntawe biza ariko igihe kimwe izokora kandi urazi yuko ihagurutse gukora atawitangira oya nukuri nawe kabisa ibyo yashatse biraba igihe kimwe ndimo yari nasanze nari naravuye hanze muri cyenda kabiri kureba ko hari ibyo nasangayo bari ndabibura na dukeya ndaza buri nzu ikibanza niko navuga bari barasakara shitingi ikajya yarashwanye gusa yose aho ngaho mu Rwanda imvura yaguye imvura yaragwa mu kareremba tukarara tunyagirwa bari barampaye shitingi mu Bugarama twambuka najyaga nyishora hejuru ku gatara bari abana bakarya munsi abana bane bakajya bagwa mu matwi urumva kweli magara ku muryango ndavuga ngo Mana urakoze kuko niko wavuze ngo bino byiza tugushima ndagushima ko ndi mu nzu imeze ukwi amaraso ya Yesu iyi nzu nicyo gihembo cy'imisozi nagenze ibibaya nagenze imisozi nuriye Mana yo kubona amabuye ibintu byose ndabibwira none iki nicyo gihembo wemeye ko ari cyo tuzampemba usabye nuko wumva kwihangana kuzamugeza igihe uzambika ijoro nibyo nifuza Mana ijwi ryahise rituruka ku muryango hagati nk'aho ubwo nyine rituruka ku nkomanizo ubwo nyine rivugira mu gutwi riravuga ngo azica numva riravuga ngo aziza muje w'abana batanu nta n'ubwo kandi washatse ntiwashatse kandi nta na kimwe kizabura muri abo bawutanga wowe nahise nkebuka numva ko ari umuntu yavuze ngo aziza nta numwe yavuze byari bicitse yavuze ngo iryo jwi ryakubwiye ngo yaramagaye yaravuze ngo aziza umubyeyi w'abana batanu humura nta n'umwe uzava mu bana bawe kandi ntawe uzagira icyaba arambwira ngo nk'uwo ushatse ntimuwo ushatse neza uwo ushatse agira neza uwo ushatse kweri ndavuga ngo Mana urakoze ndangije ndavuga ngo abakire barahari bafite batigeze bakwizera na rimwe kandi batanagushima ariko ubagirira neza aho uri kuri wishyura ryacu Imana irambwira ngo uwo yaremye wese iramukunda uwo yaremye wese iramukunda
ariko uyizera akayiringira azayibura. nakuri kandi azamukora. Imana yiduhisha pe, Imana ikatugirira neza tukabaho tukamererwa neza. ubu ngubu Imana yahavuye ibagirira neza ikabaha inzu mubamwo imeze neza. Papa ni igitangaza muri iki gihe. Yaraze hashize nk'amezi nk'angahe, hashize nk'imyaka nk'itatu. Imana itegeka leta kumpa amabati. Bampa amabati barasakarira amabati 30 n'abandi barambumbira barayubaka. Nyine ni ngufi, yari ngufi ariko nyine hari inzu ya mukecuru nyine ntabwo ari ntoya umukecuru. Igihe cyarageze ishize nk'ingahe, nubwo byagenze gutyo Imana yari yarambwiye ko izangirira neza. Yari yarambwiye ko nzabafasha, ariko kigera izira neza, izamba ku neza kandi izaba heza. Imana rero itabesha, igihe cyarageze mu bihe bitambutse Imana iranyubakira, ivugana n'umuntu w'Ubwongereza. N'ubu simuzi uretse kuvugana nawe kuri telefone. Arampamagara uwo munsi wabonaga nawe ndiho mvuga iwanjye hano ku muryango, abo banyamakuru bari baje nawe ngo yarabirebaga. Arampamagara arambwira ngo iyo nzu sinishaka kubamwo umukozi w'Imana. Ndamubwira ngo iyi nzu ndayishimira Imana kandi irandyohera iranyohera. Icyo nsaba Imana ni uko yanyemerera ikazampa ubugingo, icyo nicyo numva nkeneye. Arambwira ngo nanjye ndashaka, ariko ndashaka ngo iyo nzu ihave. Naramwihoreye rero ashize nk'amezi nk'abiri, arambwira ngo nimbumbishe amatafari. Arambwira nimbumbishe amatafari mu buryo. Arambwira ngo bwira abavumba amatafari. Narababwiye rero yohereza 300,000. Bumbisha amatafari, umwana isata n'inti ya leta, imvura yanyagira yashwanyagura. Namubwira ko yaramaze kumuhamagara ndebe nomero ze tuvugana, namubwira nti asanzwe ari umunyarwanda nyine. Ngo ni umunyarwanda umaze imyaka myinshi iyo ngiyo nyine. Ubwo rero cyarageze tuguma yohereza ndi turabumbisha, barayubaka. Ubu ni mu nziza, ntabwo ari nziza cyane ku bantu b'abanyamubiri, ariko nkanjye mu gihe ujya mu ijuru mbona ari yego irakunyutse. iranyuze pe. Imana nishimwe. Hari agakorasi mu Kirundi bahora bakunda gutera, nakunda kukumva nk'ikizwa kavuga ngo hazoza kimwe kimwe kugeza tunezerwe, ngo hazoza kimwe kimwe cyangwa bivuga umuke. Iyo mvugo bivuga umuke nyene ivuga ngo canke bizire rimwe. Nuko Imana yo mu ijuru ujya izomenya uko ibigenza. Irabizi bahoraho n'ibyo sinari narabyiteguye. Numvaga ko izanyubakira, numva ko izanyubakira inzu yo numva ariyo nkeneye, ariyo ko numvaga ariyo nshaka cyane yo mu ijuru. Yego kandi yatumye abantu benshi bakizwa bihana
kubera iyo nzu bagiye bareba. yego ubu ngubu rero mu nzu ubu muhasigaranye n'abo bahungu babiri. N'uwo mukobwa nawe turi kumwe. Umukobwa umwe yashaka yubatse hafi yawe cange abo bahungu nibo turi kumwe mu nzu, ariko nabo kubera n'ubwo buzima bagenda bicara bashakisha bakagaruka. Yes. Niko babayeho bagenda bashakisha bagataha. Uwo mukobwa wawe nawe yubatse hafi yawe ariko urumva arubatse ari mu rugo? Umugabo wanjye umugabo bamaze kubyarana rimwe, afite ya kabiri yaramubwiye ngo yaramuzanye mu rugo, aratubwira ngo ntiyamusiga ko wabaga ahantu muri pariki ahantu hitwa Ndego. Aravuga ngo ntabwo yamusigayo nyine kandi ari umurwayi, yari yararwaye cyane. Yaratubwira ngo agiye gushaka amafaranga, yari yaratunguwe n'umugongo ahantu hari intambara yitwa Ibasisi. Bayagenda rero aragaruka imyaka ibaye 6. Narinda bikubagiye kubera igihe twari ko turavugana numvise yuko umengo hari umuntu muba muri kumwe ngaho muhira. No kuri Imana yo mwijuru mugirire neza, urumva ko nacari kibazo kandi Imana yo mwijuru itabare. None se ko ndi kubona umusore uri hano ku gafoto wohereje n'umwana ni wowe? Muri no minsi kuri foto yanjye ya profile anashize ko ifoto ya kera jewe nda ako gatoya nyene ubona aho ni muri 2005 nari mu mwaka w'indwi. Iyo niyo muri 2005 kuvuga ubu haheze imyaka buriya 18 gutyo. Iyo ni ya kera nuko ndako gatoya mu kanya ndaguha foto yanje y'ubu ngubu. Hanyuma ni papa wawe n'undi muhungu? Uyo n'umuhungu twari twahuriye muri lycée niga ho mu gitamo Murambi. Yo yari umuntu yarambereye nka papa muri lycée nyene ko narakana gato, urabona nyene undaje no kwisura ubona ko narakana gatoya. Nagiye muri lycée ndakana gatoya rero aca nkunda nk'umwana wiwe, nawe ubundi ntabwo ari papa wanje yitavye Imana muri 2014. Nuko uwo no twari twahuriye ku ishuri. Yeah. Nuko hari umupapa narasoza handi mubwira witwa Rugaro, yari umupasiteri w'iwacu mubwira ahantu ku Kabisizi. Rero ndagaba n'umwana y'igikorera. Sinzi ko ndabumva neza, sinzi ko ari telefone mwegeje kure cyangwa ari amareza. Hari umugabo witwa Rugaro w'umurundi, yari umupasiteri wacu. Ati bimwe Imana yagiye ihorera bimwe byaramutangaje cyane. Umukobwa we aherutse kumbwira ngo agiyeyo avuye iyo ngiyo, nimba ari mu Bwongereza nimba ari ariko yavuye ngiyo nyine mu mahanga mu Buraya ajya iwabo. nabi Burundi Bujumbura. Uwo mupasiteri ubu yo bari mu Bujumbura cyangwa yo bari ahandi hantu? Amakuru yiwe akubwira yuko uwo mupasiteri Misigaro yo bari hehe ubu ngubu? Umukobwa yambwiraga ko ari Burundi Bujumbura nyine ko ariho mu ntambara nyine yaratashe bari bapanga ubwa mbere na mbere
niwe wabonye bwa mbere na mbere ibitangaza umwana yagukoresha n'ibyo yagukoreye nyine cyane rwose niwe wanariye niba mu modoka Imana ivugana nawe ahita aza nambwira ati wa mukobwa we agiye gupfa ariko Imana irambwiye ngo ntacyuba nabonye rero bagenze ni umwe yakubwira ubuhanuzi bw'ibyo kurya ngo biroze ngo uhave urya bya byo kurya byazanwa na ca gikere cyahavura cihinduramo umuntu rero niwe wavuze ubwa mbere nyine akimara kubibona gutya yarambwiye ngo ariko ubundi ngo ntabwo uri umuntu ndambwira ngo ndi umuntu nkamubwira amazina yanjye mubwira ndi umugore w'umugabo ati uwo twabivuga gutya nta muntu wahura n'ibi bintu wagira ibintu bimeze gutya ngo wabivuge nzobaza numve kandi aho umpaye isomo nzobaza umbwiye yuko yitwa Misigaro hari irindi wibuka nzomurondeza nta kibazo nzomurondeza numve ko nawumutora ariko nyine reka nkubaze ikibazo kuri uriya muntu yari gikera akazana ibyo kurya kandi narubize ko mwabiriye none se yaraje aje kukuroga novuga yuko yari umurozi aje kukuroga cyane ni Imana yari imukoresheje kuko kuntu yaje ari gikera hamahinduka umuntu ibyo bintu twobyita gute yaraje kuroga buriya rero Imana ihindura akundi yavuze ngo tuzakandagira inzoka ntakizagutwara yes buriya yaraje Imana yari yamaze kubikuramo kare yabihinduye gusa ubwiza ari ibyo byinshi kuko nta na kimwe nigeze numvamo naragiye narahamagaye n'umuntu Misigaro ngwinoga yicaye ku rusengero nti ni karibu iyo modoka imaze kugenda Kigali kare ibyo ntabwo byashoboka nari kumwe n'undi mumama witwa Mariya warwazaga umwana igihe ntamufite akanwaza igikapu nawe arabyanga ntiyigeze abikora kuko bwari bwamwishe yazenguwe ko nabwiye uwo mubyeyi ndamubwira ati mama wakoze wagize neza kandi wari ukurana ariko hari ibintu ukoze wowe byo kugupfira gusa bireba nawe ukuntu yari yabaze inkoko nimba ari imwe nimba zarenze izindi uwo muntu yari umuntu w'umugore ari umugore yari umudiyakoni subiramo yari umudiyakoni yari umudiyakoni uwo yigize igikere yego mbega uburya nuko ndamubwira ntireba nawe ibintu wiyimye wari kurya n'urugo rwawe n'abana bawe niba ubafite ntiwabyiyima urabizana ngo ujye kwitazira rero rwose Imana yamujije kubabarire kandi cyane kugira ngo uzabone ubwingo yaratitiye yarajugunyiye Imana yo mu ijuru Imana umuntu iyo nagiye mu murimo wayo sinjya cyane ni utuntu tw'ubusabusa yego ndibuka yuko wigeze kumara n'indwi zitatu udafungura kandi utari mu masengesho udasonza ariko oya ntabwo ndasonza ari mama tujyana najya kugira ngo wari kujya wirata ngo kuki ibyo tutajya ngo uba wereka abantu kutarya nkamubwira nti narakijijwe n'umwana w'Imana ntabwo n'ubwo burya bwo kureka kurya ngo niho babone ko narya aho niho Imana iba yagejeje ubwo rero yarihannye yarambwiye yaravuze rero usengere ariko yambwiye ngo sinzakuvuga izina ariko nzavuga ubuhamya bw'ibyo nabonye none mu nyuma gusanga duturanye hafi waje gusanga muturanye hafi
iwabo batuye iwacu kunyura ku irembo iwabo tujya kuri paruwase ku igaburo tunyura mu muryango iwabo. nawe ne yaramudi akora imishengero ryanyu cyangwa yarashengera mu rindi shengero? aho ngaho yamereye ibyo bintu hari Uvira niho yabereye umugezi yari yaje gusura iwabo ntambutse niwe wanampamagaye araza arampobera ararira cyane arambwira ngo mbabarire rwose nyabuna. ariko ngomba nkubaza akabazo kamwe mama, none ko yagusaba imbabazi kandi wowe ntiwigeze mwagiriza yuko wabonye ibyo yakoze kandi mu nyuma yacitse igikere, none mu nteguro ziwe yashaka kurinda ashikana ibyo kurya akiri igikere cyangwa yahinduye igikere n'ubushobozi bwari bukurimwo nayo ubundi yari yaje ari umuntu ibyo guhindura iki gikere ntiyarazi ko hava ahinduka igikere? ntabwo mbizi yewe twisimo tukirinda kandi twese twarayumvise tugahinda n'inzira twiragura rwose akiri kure ukiri ngaho akiri kure yaje ari imodoka ihinda. yego mwarayibona n'amaso cyangwa mwarayumva gusa? twari turi tuhaguruka tuvuga ngo iyi modoka yavuye mu muhanda hari hafi y'umuhanda wa kaburimbo. imodoka ivuye mu muhanda igiye ubwo rero duhagurutse tugiye gusohoka duhurira n'igikeri ku muryango gihita gihagurutse umutwe gihita gihagurutse umutwe w'umuntu nuko cyagiye kizamuka cyane nuko amaboko maremare ariko yari nk'umuntu wagera nko ku ivi ry'umuntu. yabaye umuntu mugufi ariko gufi cyane ariko uko twarimaze umwanya nibwo yazaga agera mu rugero nyine rw'abantu. abantu bo ngaho bamuravye baramumenye nyine yuko ari uwo bahora bamubona cyane rwose cyane. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda.